Oringi nkugwate ogeni mutegeri tukithi na mbere miaka 12 nyuma ni mwako uria watumire mamilioni ma mbia na kurika mwanka umundi turi utatumirwa ni koti taboria kwerigiritwe akari madhara kariu ni makwenda kumenya gitumi kia miako imingi ya thirikari iria yakitwe ntere inu itegutumirwa mwankatha ino nikiuria makuria mubunge wao Gitonga Murugara amereithie miako imingi iria yukitie ibinda irasha gwicura ni ta KMTC na Huduma Center Poro Kabithe na Nteto Nkuruki. Murandi uyu no karite mono ntu no karite about 10 years na kwario mato maitu aria na mujumba Tharaka imwako munene na ora Nkuruki kwirikana utumirite mbeca cia ngatiga ni kingo gomba kurikia wakwa omba erende kuringana na akaria bethirite mianga gintu 15 erende ikia gwakwa indi titumagirwa aga ndi thaino ibo kuona kwine jengo ririaga eta koti ya Tharaka ira yo ethiritie mianka karibu 15 thiete thaino na twina mujumbe wetu twa Gitonga Murugara kari ni kurukitie wanjeria murani ona ukegwa mbori mwiro na kuruki na akire koti ino atiga au magaruka thirikari ni uragia mujumbe uraya na ujuririe murandi uju kenda athi nambe na mirandi ino engi ka koti kwa kuriga koti agu ima bantu barombete so koti ri ogonire metwe ikujuru Gitonga Murugara antu baigwa ba comfortable tutikwenda project ta ino kinyantu betu bokaraitha utubonu ntubwena ibo ntubwena ibo nene sana muno kuona mirandi kari ugu itigetwa riangi kambecha chie jaga cia thirikari cia kinya Tharaka constituency gatwiki kura ka contract baraba ya goba gwaka Tharaka constituency ba yakurutha mirandi kwe twikati kuoneka uyu kirikanaga no mago mirandi irayombite wa kwantere cia Tharaka ende tomba kurikirwa urio murandi wa KMTC urothiritie gintu miankena nkinyagia murandi wa Huduma Center Murambano wa Nkongo munde nira KMTC ethiete kuthiria miankena ya kagita kainitekia kinya January tukerwa ritubaite anga yeje tutianenkerwa rimu anga yeje tutiarutha thaino thirikari umegweta na njara ciciri KMTC ino ni thiritie mianka 3 Huduma Center ni nwaga ni enderete na yonthe mirandi ni kwamite endete kithaka na uchuka ukera ntheo cia ngabana abure gukenda ngabana na gwaku muchi antu kabakurira imathina mabe na ma mirandi mbito ya kariaba kiri mujumba Tharaka Gitonga Murugara igutigira na kuthungira mirandi ino na Nkuruki gutigira ni kuna akariba nterino watabura kwa irikanite ugatuga pengine thaino bena thirikari thaino ende thirikari ni kira kugiria thaino gwegwa chukwere ndugwe na ni mbake na imo baya na arutwa bathungira ku imbiyo Huduma Center nino imbiogiritie Huduma Center ino gwegwa ere ndugwe na yarikia mantu mondo twika antu batharaka bariya gucugurikigwa and quarter ya Tharaka mujumbe gwa Tharaka kanicha wira wa kanicha ni amberie muchi nonto gwathungu thaka ere gwa thichukae na mara kuga iteke ngabana ukaruta gwira cionthe ukithungu thaka munde ndiona ngi kamiteni uri anga cia MBC ukirwanga kuruta bacerera anga ba imbi ko Tharaka gutetheka na commission cia MBC anga ti mantu maguma ngorotha ina kukumane na inu cie tutathi na mbi koti neno ende koti toronga koti othi koti commission nini anga inio chiamani anga mbi tutikwenda iburi na ndato cio na miromo kariteni bya bineno kethiuruka na bio antu Tharaka project cia utaci kurutho turenda project cia tureki ndabo 10 inkwenda tukare makini muno tukare okara makini this round tiendo tukona ike antu beto bonde baugire roro thirikari ni utire muntu akathetera mwananchi na utie muntu akaria mantu moko ni mwananchi kaire nontu atika sibu thirikari ni irariku tongo Murugari toko kitata muno mantu maingi muno Matharaka ndakachia tukinya kunyirwo barabara ni nantu baba kubainyerio nantu bangi na mantu mangi monge mara ugitoka rutha changes ena ata gwakarirwa poko chinda kuthugia thirikari utikwaritha ino na ata riathire so nkiripotera Waru TV kumantere cia Tharaka Peter wa Paul gwa Kabithe.